Halleluja! Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal servizz speċjali lejla. Lejla ħan qalbu skritturi naqra mux ħażin. Lejla ovvjament hija lejla speċjali sew mill-lat spirituali u mill-lat ukoll kalendarju nisrani, Kristjan, fuq il-lejla qabel ma niċċelebraw il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Għajn nitolbu flimkien ħalli nkomplu l-lejla nilqaw il-kelma talla u nkomplu nitolmu u nikbru flimkien fl-arfin ta' Sidna Ġesu. Kulħadd jitlob miegħi, Missi Qaddis, kellimni llum bil-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, iftaħ li għajnejja u għatini għarfin u revelazzjoni u tkellem mill-fom mill-qaddej tiegħek fis-sem Ġesu Kristu mulej. Grazzi, jina les nirċiev il-kelma tiegħek u għattu għat iktar ma nerġa' nistess iktar fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Illum nixtieq nitkellem fuq li Ġesu m'hemmx persuna oħra bħala fl-istorja tal-umanità. M'hemmx persuna oħra bħala fl-istorja tal-umanità. Min kulat. Apparti li aħna, li l-insara kollha tad-dinja, speċjalment li jemmnu l-kelma talla, ringrazzja l-Alla li dan it-twemmin li ħansemmi llum jemmnuh il-Kattoliċi, il-Protestanti, l-Ortodossi, l-Evangeliċi, Pentekostali, Karizmatiċi, għax huwa talim u dottrina fundamentali. Infatti, jekk tneħħi ħafna minn dan it-talim ħansemmi l-lejla, ma tibqax Kristjan. Ma tibqax tistejja Kristjan. Però ħanibda billi ngħidilkom brevement fil-qosor x'kien waħda mill-fatturi, waħda miċwivet li konvinċini nsir Kristjan. Met apparti li jiena tlajt f'kultura bħal ħafna minnkom f'kultura nisranija kattolika, però il-mentalità li tlajt fija jiena hija li kulħadd ħajsalva, kull reliġjoni hija tajba, kull reliġjoni tajba, kon ma'llamin. Qatt b'kull rispett lej l-eżis kattolċi, jiena qatt ma rajt kattolku jevanġelizza. Qatt ma rajt Assis jevanġelista, b'kull rispett. Il-mulej nħobbhom min ukoll imma din hija r-realtà. Ma konniex niġu Malma, jien għamilt 23 sena fidil imur qudies, nħobb il-qudies, nħobb l-Alla bil-mod tiegħi, ma qatt ma qalulna jew inkoraġġewna mur tkellem fuq Ġesu ħalli nirbħu l-erwieħ lejn Kristu biex isalvaw. Għax aħna ġejna Malma, għalmenu jiena żgur li kulħadd l-aqwa li tgħix tajjeb. Aqwa li tgħix tajjeb sewwa u m'hemm bżonn tkun Kristjan, allura kulħadd jgħaddi. Il-bieb wessaw ħafna dak li Ġesu qalu għadejjaq. Infatti, għandi dubju kemm anke laqqas jien stess ma kont salvat. Sewwa għax mhux l-aqwa li tkun tajjeb. U jiena f'moħħi f'għajnejja kont perfett. Għandna tnejn ieħor perfett, għaw xi ħadd kien perfett qabel ma sibt il-Ġesu. Tara kollha konna perfetti qabel ma sibna Ġesu. Kif sibna Ġesu? Indunajna li aħna konna l-iktar nies korrotti, maħmuġa u midimba. X'meta tkun fid-dlam, bħalma tgħid l-Iskrittura, Proverbi kapitlu 4-6-18, għasta fin stess fuq xi xed titfixkel. Għax m'intix tara. Ma once tixel id-dawl, tibda tara l-allu kemm hawn imbarazz. Boy! Qed tifhem? Għax id-dlam ma tara xejn fih. Kollox dlam ċappa. U jina u inti konna fid-dlam ċappa sakemm id-dawl ta' Kristu idda fuq ħajjitna. Allura meta jiena sirt Kristjan, jiena ma sirtx Kristjan minn Malta. Tista' ssir Kristjan Malta. Grazzi Ġesu illum il-ġurnata hawn ħafna Kristjaneżmu Malta. Imma sirt Kristjan mill-Amerika. Għaliex kont ngħix l-Amerika u ntqajt ma' nies li huma Kristjani bid-deċiżjoni, mhux għax twildu hemm. Kristjani li jaqraw il-kelma u jimxu mal-kelma li jissejħu ġeneralment evangeliċi, pentekostali, kienu jissejħu u hekk għadhom jissejħu.
U meta bdejt nistudja, għax għal-bidu jiena kon naħseb li jiena kon tajjeb kif jien, u vera kon tajjeb għal-ħruq. Sawa, kon nikkwalifika perfettament għall-infern. Bħalek, ta' meta mdat ngħid xi ħadd beda evangelizzali u beda iqajjem ġewwa fija dik il-kurzità x'inhi l-verità. Sewwa, bdejt nistudja, bdejt naqra l-kelma. U għall-ewwel ma kontx rajt mirakli, illum il-ġurnata nirringrazzja l-Alla. Rajt bosta mirakli diversi u hemm xi mirakli u fejqan u eġubiet li huma wkoll evidenzi fuq il-YouTube tistgħu tmorru tarawhom. Jiġifieri dik hija waħda evidenza. Ma kontx għadni rajt dawk l-affarijiet, allura qed inkun naf jiena għaliex għandi nsir Kristjan, għaliex meta kont għadni l-Amerika. Waqt li jiena kont kattolku tal-isem, b'kull rispett lej il-kattolċi kollha, kont anka imbabas mal-Buddiżmu, kont imbabas mal-Induiżmu, kont imbabas mal-Ispiritizmu. Għax kollox tajjeb. Laqwa li ma tweġġa l-ħadd. Sewwa, jekk għandek tfajla torqod magħha. Mhux laqwa li ma tweġġa l-ħadd. Sewwa. Laqwa ma ġwana, mhux laqwa tweġġa l-ħadd. Sewwa, laqwa ma tisraq xi bank. Laqwa li ma toqtol l-ħadd. Mela tajjeb. Imma ovvjament, għal dawk li qatt ma smajtu l-messaġġ, mur isimgħu ta' nhar l-erba' li għaddew jew ta' qabel. Ta' qabel daqna li għaddew. Li ħafna minna ma konniex nafu li aħna mitlufa. Però waħda mill-iktar ħaġa li konvinċitni nsir Kristjan, believe it or not, mhux il-Knisja, mhux il-mirakli, mhux il-fejqan, imma l-profeziji. Il-profeziji fuq Ġesu. Meta bżejt ninduna u ngħid nistudja li Ġesu huwa l-unika bniedem fl-umanità tal-istorja kollha li ġew hemm profeziji fuqu li huwa wettaq bħalu ħadd iktar. Li għamelu stess profeziji li apparti li wettaqu id-dinja narawhom u jitwettqu qudiemu. U bdejt ninduna li dan Ġesu huwa impossibbli biex inti ikollok persuna waħda u jwettaq daw il-profesiji kollha. L-Islam li hija t-tieni reliġjon l-ikbar reliġjon fid-dinja ukoll jitkellem fuq Ġesu, però l-Kristjaneżmu ma jitkellimx fuq Muhammad. Il-Koran jirreferi għall-Bibja, ma l-Bibja ma tirreferix għall-Koran. Dik hija sempliċement il-verità. Mhux qed nipprova ninsulta l-ħadd, dik hija l-verità assoluta. Allura meta inti għandek anka stejjer storiċi li jsemmu lil Ġesu. U daw l-istejjer jikkonfermaw x'hemm miktub fl-Iskrittura fit-Testament il-Ġdid u jikkonfermaw x'hemm miktub fit-Testament il-Qadim. U llum mhix ħajdilkom il-profesiji kollha, imma ħanitkellmu fuq il-profesiji ta' din il-ġurnata. Taż-żmien ta' meta Ġesu miet u rxoxta. Għaliex Ġesu fil-ħajja tiegħu ta' 33 sena din hija profesija li vera laqtit li ħafna qalbi u konvinċietni li l-Kristjaneżmu huwa l-verità. L-ebda profeta ieħor fid-dinja, l-ebda mexxej ieħor tal-ebda reliġjoni ieħor ma wettaq profesija waħda. Nibda wieħed minnhom. B'kull rispett la Muhammad, hemm bosta eżis Musulmani li Alla jħobbhom ukoll, Ġesu mitalhom ukoll, u Ġesu jisalvhom ukoll, li jgħidu li Muhammad jissemma fil-Bibja. Imma interpretazzjoni wiesa ħafna, imma ma jissemma mkien. Jiġifieri tista' tgħidilha dak qed jitkellem għal ġennet tal-ħaġiġ. Għax hija interpretazzjoni tiegħek. Tista' tgħid le dak għal Gordon qed jirreferi li ġej profeta ieħor wara. Tista' tagħmel għal jrid. Għaliex la mhux qed jissemma bismu. Imma Ġesu anke l-profesija fuqu, anke bismu ġie profetizzat. Emmanuel u Ġesu.
Alla li salva. Ġesu anka ismu ġi profetizzat. Fejn ħajtwilet, imma mhux ħankellmu fuq meta ħajtwilet. Imma l-lum ħankellmu fuq ħanaraw profesiji li forsi xieħod minna forsi naħduhom for granted u jew mhux nafuhom daw, però ħanejdlek. Meta jiena kont qed infittex, kienet din li konvinċitni l-Kristjaneżmu definitament huwa l-verità. Żgur, il-verità. Għalhekk ħammorru flimkien, għalhekk qabdu l-Bibja lejla flimkien. U ħanibdew mill-istorja, di mhux ħanarawha għax fiha kieku ħafna x'naqraw, imma l-istorja ta' Eżodu kapitlu 12 sa 13 li titkellem fuq il-ħarġa u l-ħarba ta' Izrael mill-Eġittu. Titkellem ukoll bħalma milna nhar il-ħamis li għadda f'ħamis ix-xirka il-mejda tal-mulej, il-Passover table, il-mejda tal-ajt, dak li bosta Maltin jisejħula il-mejda tal-apostli, il-mejda weħida tiddeskrivi l-Ġesu. Kontinuament. Mela tiġi għandek il-mejda weħida l-items jippuntaw kollha għal Ġesu. L-għadma tal-ħaruf tirrappreżenta l-Ġesu. Amen. L-istorja ta' fuq il-mejda tal-Passover tirrappreżenta il-ħaġa tal-poplu tal-la u d-batijiet ta' Ġesu Kristu parallel mal-poplu ta' Izrael u Kristu nifsu. Imma illum ħanaraw ftit skritturi flimkien. Fil-ktib ta' Zakkarija kapitlu 9, vers 9, dan mijiet ta' snin qabel Ġesu. ħan nitkellem għalikom kollha Maltin ta' kull reliġjon. Meta inti tkun taf fuq persuna, please isimgħuni sewwa, Buddisti, Induisti, Kattolċi, Musulmani, Atei. Għan bosta oħrajn naħseb. Meta jien irid inkun naf fuq persuna, apparti jekk hu possibbli li ntaqa' magħha, imma jekk ma nistax intaqa' magħha, irid intaqa' u ħanibbaża l-informazzjoni u l-fidi tiegħi fuq dik il-persuna, fuq l-iktar sors viċin ta' dik il-persuna. Battuwa din hija potenzja. Jekk jien ħanemmen f'Zeppellinu li jiġi minn Pinu, ma tqajtx miegħu dan, imma naf li Karl intaqa' miegħu. Għatta żmien miegħu, u mbagħad induna li Mario anka kien jafu, kien ġieli jagħmilha miegħu u jieħdu kafè flimkien ma' Zeppellinu. Sewwa, u mbagħad nara pereżempju Edwin ukoll kien jagħmilha ma' Zeppellinu, allura mmur inkellem Zeppellinu. Daw jafuh personali. Amen. Halleluja. Imma mbagħad jgħaddi żmien, sena, sentej, 10 snin, 50 sena, 100 sena, 300 sena, 500 sena, 500 sena, u xaħat iġi għajlina naf Zeppellinu. Taf Zeppellinu. Fejt għajd miegħu. X'naf. U kif, u dik l-informazzjoni minn fejn ġibta? Sena fti, għax l-informazzjoni li inti tgħidli fuq Zeppellinu tikkontradiċi x'qal Karl, x'qal Mario, x'qal Edwin. Daw kollha li kienu jgħixu madwaru, ma tagħmel sens. Daw bil-fors li l-om irid nemmen għax daw għexu miegħu mhux int 500 sena wara. U jekk tifhimha din, illum is-salva. Eżis Musulmani, Ġesu jħobbok. Jekk tifhimha din, illum tinħeles, nubitek jinġu maħfura u s-salva. Ma ħafna Kristjani ma jafawhomx dawn l-affarijiet. It is time the church knows these things. Jekk inti titissir taf lili, jekk għadni ħajt tagħmilha miegħi titissir tafni. Jekk ma tafx lili, jom qatt ma tqajt miegħi, sir għaf dawk li kienu jafuni personali. Għalhekk il-Bibbja, it-Testament il-ġdid, inkluż it-Testament qadim, huwa l-iktar dokument storiku approvat li huwa veri tir. U mhix testimonjanza ta' persuna waħda. Testimonjanza ta' mill-inqas kemm hemm.
apparti l-eye witnesses, apparti dawk ix-xhieda li raw il-ġesu personali, 500 wieħed. Sewwa, għandek 26 kidbiet, għandek ma nafx kemm mill-20 awtur, kemm mill-awtur hemm. 40 awtur fit-Testament il-Ġdid, insejt kemm hemm eżatt, imma ħafna. Sewwa hemm ħafna. Sewwa, allura meta inti tibda titgħallem li dawn l-awturi jew intaqgħu ma' Ġesu, bħal Pietru, bħal Mattew, bħal Ġwanni. Jew inkella intaqgħu ma' dawk li kienu jafu direttament il-Ġesu. Għalhekk il-Bibja hija dak li għandna llum. Xi kultant jgħidu li ma passer hemm kod oħrajn. U turrun hemm iktar. Ma kinux jafu l-Ġesu. U ma żammewx fuq it-testimonjanzi ta' dawk il-kodba, x'apparti li jkontradixxu x'qalu dawk li kienu jafu lil Ġesu. Ovvjament, daw qatt ma kienu jafu lil Ġesu, u laqgħet dawk li kienu jafu lil Ġesu. Allura ġew għaxta mill-Bibja, infatti mhumiex Bibja, mhumiex kodba ispirati. Qed tifhmu? Allura meta inti għandek imbagħad persuna li 500 sena wara, 700 sena wara, jiġi jgħidlek fuq minnu Ġesu, I'm sorry. With love and respect. Ma tistax treġi għax imur kontra x-xhieda ta' turrun nies li kienu jafu lil Ġesu. U that's it. it-testimonjanza tiegħek ta' fil-qorti ta' kieku inti ma jistax iġib xhieda ta' xi ħadd li inti lil dal xi ħadd qatt ma tqajt miegħu. Avolja ġo Malta saret għax il-korruzzjoni terrenja. Imma l-affarijiet ħanbidlu ta' bil-forsi jridu jinbidlu. Għax Kristu għadu ma spiċċax. Kristu għadu qed jaħdem. Kristu għandu l-poplu tiegħu. Halleluja. Fil-kib ta' Zakkarija kapitlu 9 vers 9, mijiet ta' snin qabel ma' Ġesu Kristu der, il-profeta ipprofetizza. Ara ir-re tiegħek umli ġejn jirkeb fuq felu ta' ħmar. Din l-iskrittura ġiet imwettqa fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 21. Vers 4-9. Dan ġara biex iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal għajdu lil bint Sion ara s-sultan tiegħek ġej għandek ġwejjed riekeb fuq ħmara u fuq felu. Ferħ tabima tat-tabija d-xip li marru għamlu kif ordnalhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu edu fuqhom il-mnatar tagħhom u għad fuqhom. Għad kbir ta' nies firxu l-mantar tagħhom fit-triq waqt li oħrajn għataw xi friħaj mis-siġar u ferxuhom ma' triq. Il-folol li kienu miexja qudiemhom lil dawk li kienu miexja wara bdew jgħidu. Ħosanna lil bin David inbirek minn ġej isem il-mulej ħosanna fil-għoli ta' Smewid. Meta mbagħad daħal Ġerusalem il-belt kollha nqanqlet. Minu dan bdew jgħidu u l-folol biġob dan huwa l-profeta Ġesu min Nazaret tal-Galilija. Deuteronomju kapitlu 8, jew 18 minn sezbal, 18, jitkellem fuq għatin għajjem minn ġodari mill-poplu tiegħek, il-poplu tiegħek il-ludi. Mhux ħarbi. ċertu affarijiet laqas għandek bżonn tkun taf teoloġija. Kull ma jtkollok naqa' common sense. Jekk il-profeta f'Deuteronomju kapitlu 18 jgħidlek għad jiġi żmien, meta qed għajjem profeta ieħor bħalek il-Mosè, mill-poplu tiegħek min nisel tiegħek stess. Aħwa. L-Iran għalkemm aħna naħsbuhom Arab, imma maħnum mhumiex Arab. Ammen xejdulhom? Persjani. Għalkemm aħna il-Libjani u t-Tunezin għalkemm għandhom ħafna komuni, ma mhux istess. Sewwa. Mela jekk il-profeta profetizza li għajjem profeta ieħor minn nisel, in-nisel li kien titkellem fuq huwa ludi. Issa mel 1 + 1 = common sense. Dik il-biċċa xogħol għax l-umiltà għalhekk il-mulej jgħidlek u jien illum li jinqollih. Imma l-gburi imbaxxih. U tispiċċa titlef ruħek fl-abbissi tal-eternità tal-infern mhux ċajta. Mhux ċajta. Għalhekk inti tiskopri l-verità u l-verità taħilsek.
Amen. Halleluja. Ġesu, profezija oħra fis-Salmi ta' 118. Il-Salmist mijiet ta' snin qabel għal darba oħra. Ma nafx kemm il-100 sena qabel, ma nafx 600, 700, 900 nsejt, bħala ħin eżatt. Imma tistax tisibhom daw id-detalji tista' seba'. Kważi 1000 sena qabel Kristus Salmi. Issa naqraw Salm sieħ flimkien, ta' ħalli naraw ukoll. Salmi 118 vers 22 tgħidek. Il-ġebla lil ħaddiema lil bennejja riġettaw. Saret il-ġebla tax-xewka li tiġi mwettqa f'Mattew kapitlu 21 42 fejn Ġesu stess qalilhom qatt ma qrajtu l-Iskrittura, jiġifieri qatt ma qrajtu fis-Salmi l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħ dan ħaġa tal-għaġeb fajnejna. U ġiet imwettqa wkoll fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli miktub minn Luqa l-Apostoli ġie Malta. Dejjem jieħu l-Krittu Pawlu imma Luqa ġie wkoll. Aħna kanna żewġ apostli kbar. Issa nagħti bie. Fuq li ta' toqgħod il-borba. Halleluja, grazzi Ġesu. Amen, glorja l-mulej. Dak iż-żgħir ma dawk il-kbar, dawk iż-żgħir, dak li ċkejken. Halleluja. Li Ġesu il-Messija kien ħajjiġi ittradut. Din interessanti għax mhux ġast ittradut minn kwalinkwa persuna, ittradut minn xi ħadd ma' ġembu, ħdejh. Fi-ktieb tas-Salmi 41, vers 9 bl-Ingliż jew vers 10 bil-Malti, jgħidlek imqar ħabibi li fih kont nafda li kiel minn ħobż, mill-ħobż miegħi, intrefa kontra tiegħi. Tiġi mwettqa fl-Iskrittura aħwa għal darba oħra. Ukoll qiegħda miktuba fi-ktieb ta' Mattew kapitlu 26. Imbagħad wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota. Marant il-qassisin il-kbar qalhom, xi tridu tatuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. L-Iskrittura fi ktieb ta' Zakkarija kapitlu 11, vers 12 u 13. Tgħidlek li ħajġi tradut u mibibjuh bi 30 biċċa tal-fidda. Kemm il-100 sena wara Kristu din? 600 sena qabel Kristu del profezija, ħadd ma jwattaq fl-istorja kollha persuna waħda kombinazzjoni. Nsejt nagħmel riċerka ta' żminijiet imma grazzi li għandi it-tifel qed jgħinni. Ma ismani, aħna nistaġbu meta profezija titwettaq wara ftit ijiem. Jew wara ftit ġimgħat aħseb wara jgħaddu l-mijiet ta' sinu l-eluf u titwettaq f'dik il-persuna biss. Qed tifhmu x'Ġesu għandna. Hallelujah to Jesus. Glorja lilek mule qaddis. Glorja lilek Abba Messija. L-istess tiġi mwettqa f'Mattew kapitlu 27, vers 5 sa 7. Dan biss fil-lejl tal-mewt meta Ġesu ġie meħud għal-mewt, da fil-lejl wieħed daw il-profezija kollha. Jekk xi ħadd jagħmilek profezija u titwettaq ukoll inti tġib għajnejk wara widnejk aħseb wara daw il-profezija kollha. Mijiet ta' snin qabel. Punt 4. Fl-aħħar ċena, il-prediction, il-profezija li f'ħamis ix-xirka ħajjiġi tradut il-Messija. Sewwa, imma Ġesu, apparti li jgħidlek li ħajġi tradut, però bħalma diġettilkom, Ġesu jidentifika minu dak li ħajtradih. Dak propju l-iktar wieħed li kien jafda. Lil min tafda l-iktar inti fil-ħajja tiegħek? Meta int għandek li xi ħadd joħodlok il-flus, joħodlok ħsieb il-flus, tittafdah biex joħodlok ħsieb il-flus. Ġesu kien jafda ħafna Ġuda. U dak tradih u l-istess ħajamlu lilek bħal mamlu lili.
l-iktar nies li tħobb u tafda u jkunu viċin tiegħek jatraduk biex inti terġa' twettaq il-Vanġelu u f'ħajtek qed jerġa' jiġi miktub il-Vanġelu. Fil-ktib tas-Salmi 41 vers 9 ara xtejt is-Salmist madwar 1000 sena qabel. Imma imqar ħabibi li fih kont nafda li kiel minn ħobżi intrefa kontrija. Li terġa' tiġi mwettqa fi Ġwanni 13 vers 18. Jien minix ngħid għalikom il-koll għax jien naf x'nies għażilt imma għandha sseħħ l-iskrittura li tajt min kiel il-ħobż miegħi tani bis-sieq. U titwettaq f'persuna waħda madwar 1000 sena wara. Li Ġesu f'dak il-lejl jiġi arrestat u abbandonat minn dak ta' madwaru. Da kollu sar fil-lejl ta' 5 ix-xirka. Dak il-lejl li wasletu ħadetu għall-iktar dlamijiet ħorox li Ġesu kellu jaffaċċja għalik u għalija biex inti u jiena ma niffaċċjawhom. Gloria l-Ġesu. Din il-profezija tiġi profetizzata minn Zakkarija kapitlu 13 vers 7. Li laqtu l-raj u n-naċ ġew mifruxa u midruba. Tiġi mwettqa fil-Mattew kapitlu 26. U Ġesu klim stess jgħid il-kol kemm intom sa titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl għax hemm miktub nidrob ir-raj, mela jiena kont ir-raj, ġifieri Ġesu huwa r-raj, u n-naċ tal-merħla jitferxu. Punt 6. Ġesu jidher għal tribunal quddiem l-awtoritajiet. U Ġesu jiġi akkużat fals. Terġa' tiġi rrepetija tuta l-istorja. Waħda mill-frażijiet li laqtitni dal-aħħar hija di. Dak li Alla jimmarka huwa dak li għandu jattakka. Però jekk iżomm għajnejk fuq Ġesu, tħabbix rasek. Għax Alla jdawwar dak l-attakk ta' radu biex jodlek iktar. Bis-serjetà ngħidlek. Ma tkunx ħaġa sabiħa waqt li għaddej minnha, imma kull ma tagħmel Alla qed jipparaparak biex jillonċjak iktar il fuq. Halleluja, amen. Ftakara di, dak li Alla jemmarka l-għadu jattakka. Imma jekk immarkat minn Alla, l-għadu li jagħmel għal xejn. Anzi Alla jdawru għal ġittijak bħalma tgħid l-iskrittura tiegħek. Halleluja, amen. Il-Vanġelu ta' Mattew. Mela, punt 6. Ġesu jiġi quddiem l-awtoritajiet akkużat fals u l-iskrittura tajt li jibqa' siket u ma jiftaħx fommu ma jiddefendix lilu nnifsu. Fi-ktib ta' Eżajja, hawnhekk ħanaqrah kollu issa. Eżajja 53 vers 7. Fejn tajt li hu ma fetaħx fommu ukoll qiegħda fl-ewwel Pietru. Li tiġi imwettqa f'Mattew 27 vers 12-14 u f'Mark 15 vers 4-5 fejn l-iskrittura tgħidlek hemmhekk Ġesu waqt li kien qiegħed qed jiġi akkużat saħansitra Pilatu jgħidlu għaliex ma tgħid xejn? Għaliex ma tiddefendix ruħek? Għax jekk niftaħ ħalqi il-profezija ma tiġix imwettqa. Mhux għax m'għandix xi ngħidlek, ma tħabbix rasek, jasal iż-żmien feda. Ħajkolli xi ngħidlek. Skont l-istorja, m'hemm xejn fl-iskrittura, ma skont l-istorja tal-Knisja, hemm min jemmen, skont the history of the church, ġifieri, l-history, hemm min jemmen li Pilatu sar Kristjan. Infatti, jekk taqra l-iskrittura weħeda jindika qisu ma rridx isalbu. Għax għalilhom jiena dan ir-raġel ma nara xejn ħażin. Ma nara xejn ħażin da rajal. Imma beża sfortunatament min-nies. Imma sa ċertu punt kellha sseħħ għax inkella
Jekk jeħilsu jiena u inti ma nħallsux. Jekk teħles il-Ġesu, niġu kondanni aħna, kondannjati aħna. Jekk tikkondanna l-Ġesu, tiġi meħlusin. Amen, amen. Mela dik Ġesu li ma fetaħx fommu tiġi mwet għal darba oħra fil-ktib ta' Mattew 27 vers 12 vers 14 u ktib ta' Mark, Vangelo ta' Mark 15 vers 4. Ħanaqraw fl-iskrittura fl-imkien Iżajja 53. Kulħadd imur hemmhekk, ħanaqraw fl-imkien. Għal dawk l-eżis Lut. Jiena minix ludi, jiena ta' Kristu, jiena kreatura ġdida fi Kristu. Imma dawk l-eżis Lut. Morru qraw il-ktib ta' Iżajja kapitlu 53. Naf li għaw xilut jaħsbu li qed jirreferi għall-Iżrael. Imma ma jistax ikun. Għax l-ebda persuna minn Iżrael fl-istorja kollha tal-umanità jew il-poplu ta' Iżrael xi darba mital xi ħadd ieħor biex jirreplejsjah u jifdih mid-nub. U reġaqa. Sewwa. Iżajja 53. Naqraw fl-imkien. Min kien jemmen dak li smajna? U f'min intwera d-driq il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex nħarsu leħ. Jew xi sura biex nitax u bih. Kien hemm żeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Qed jirreferi għal persuna waħda. Mhux għal poplu jew għal ġama'a għal persuna waħda. Bniedem, mhux bnedmin, bniedem. Qed ngħidha di għal Lut. Darba kont l-Amerika u mort għand familja Ludija, sidduni biex nikolandhom. U qatt ma sidduni iktar wara dak. Għaliex? Eżatt. Kienu sweet, very sweet. Kienu helpful, kienu ħabbuni. Ma meta qedtilhom fuq il-Iżajja 53. Ma kellhomx ħiel. U qedtilhom fejn għall-bibja tagħhom. U ġabu l-bibja tagħhom bil-ludi. U bdew jaqraw Iżajja 53. Il-reaction tagħhom kienet ekkar. Da fetħu l-bib. You're dangerous. Ek qalu li letteralment. You're dangerous. Raw xi ħaġa li mal-ewwel nifdithom. Ejdu lill-Lut kollha ta' Malta jaqraw Iżajja 53. Eżis Lut, eżis Musulmani, eżis Kattolċi, Induisti, Buddisti, atei, l-infern jeżisti vera. Tmur xem, m'għandekx għalfej. Ġesu tiġammiet għalik u t-triq għalik. U Ġesu, interessanti, mir-reliġjonijiet kollha li ħafna minnhom anke jsemmu l-Ġesu jew il-ħajja ta' Ġesu. Kulħadd jaf li Ġesu reġa' ġej. Jekk huwa daqshekk powerful u taf li hu reġa' ġej u mhux ġej biex jixxemmex jew ħajjiġi jara bħala turist kif għana sejrin. Ġej bħala mħallef tan-nazzjonijiet. U eżis Musulmani prezzjużi li Alla jħobb. Sena ftit. Skont il-Koran mhux Alla biss jiġġudika. Mhux Alla biss jista' jiġġudika n-nazzjonijiet. U intom tafu li Ġesu ġej biex jiġġudika n-nazzjonijiet. U terġa' tikkonfermaw dak li jgħid Kristu stess. Jien u. U jekk ma temnux li jien hu, tmutu fid-nubietkom. M'għandekx għalfejn tiġġieled. M'għandekx għalfejn tattakka. Alla m'għandu bżonn lilek biex taqbes għalih. Jekk ma jeżistix.
كل ما عندك تعمل هو ايت الفيريتا بس. الفيريتا ssib way كيف تدخل في الأكتر بروفوند. تستطيع تشخدها اللوم مما سمعتها وهتبقى تعرف لك ساسيا لتدخل آخر نفس حياتك. فيرس 3 بحال واحد للناس يحبوا وجههم منه بني ادم مزبله وهو احنا شين ما اسنيخ إذا هو رفع فوق المار تاعنا مش أوما اتعبى بالنكت تاعنا احنا خسبنيخ بحال واحد الكاستيجات مطلوق من الله ومتجوب في الشين. إذا هو كان مجروح من خبة في ذنوبتنا ازس لوت ده مويش البوبلو لودي اللوت ختمة بعت على اللوت تحتي خلا أصلا من فوزهم. إذا هو كان مجروب من خبة في ذنوبتنا يعني جا داك اللي بعته جسو باتي خالينا مسخوق من خبة في خزونتنا وسختانا وقع الكاستيك فوق برسونة واحدة وبسواتيو سبنا الفيئان تاعنا. احنا الكل بخالناش متلوفة كلها كما احنا كلها متلوفة. كل واحد منا أبا طريق على راسه والمولاي يشاهد فوق الخزن تاعنا الكل. هروح وأعطى اليوم بلا بس ما فتح فمه بحال هروف. الأول كورنثيين كابيتلو 5 فيرس 7 و8 أراو الخروف تلايت جس ساكريفيكات علينا. جواني ويخت أراو الخروف تلا لنا كذنوب دا الدنيا مهوت الأطلع وبخال ناجم بك ما فيت من الجزة ما فتحش فمه بالفرصة والخاء نخيوخ ومن أباءات يخسف فوق شرطيخ إيفا أجتوخ من لارت الحيين من خبة في ذنوب البوبلو تياي كين مدروب وتاوخ أبر مالخزينة السنراوة دي عشان سكتورة تجموتها لجسو جيموتي أبر لي كين مالخزينة كين نمبر 1 كين مسلب بحال ما تبون بيزاوج خلالين وجيموتي أبر لأتما كينو زارت عملاء مع عملاء بدأ دني ومن فمه مهرجة بدأ إرق. إذا المولاي يجبو يكسو بالمارت تل يفري روحه بساكريفيتشو تراباراسيوني ووقت يارا نسأل ويتول يمو سنفتيت ما يموت ويتول يمو يرجع ورد المولاي السخبيخ ورد باتياتيو أتيارا الدولة هناك السرششتا يجبى بالتعريف تيو يجستيفيكا للأدي تيو قدام القطرة والخزن تاعهم يتبى بهو الخزن تياك تبى بهو الذنوب تياك كله تبى بيه عليك ناتي القطرة بسامو احنا بارت من دوك القطرة ويكلو سام في البريزة مال البنين علاش هو فراروخ على الموت وكان مدوت مال المدنبين فوق الصليب ولنخل ختيت تاع القطرة انها مش تاكل خط تاع القطرة وندخل على المدنبين. السكتورة تتكلم في الكتاب تاع السلمي مرة في السلم 22 داونو ما تشويفت داو البروفيزية نعرف شكوت منكم تعرفوا داو الأفريت ما بارتي اللي تايب لي تفتكرهم وكل تايب لي يكتافهم انت مور الشريعة عمل البوست تارويخ البيتشير مور الشريعة ده الفيديو هاي سالفاو أخوان انت جيلي عندك من مخك شو تفسر اترنتا من غير كريستو شو تفسر تمر في لبسة الانفيرن ترور على اترنتا
Ek ħajġrilhom daw kollha li jiġħdu l-Ġesu. U wara dal-messaġġ, il-lejla ħafna jsiru kontabbli. Imma jiena minn fuq dan il-poplu m'għandix iktar dejn. Għajjarni, grazzi tiqafx. Zebleħni, grazzi qed tagħtini promotion. Oh, by the way, mhux jien biss, intu kol għandek id-dejn, kollha kemm idkom. Daqala Pawlu, jien għandi id-dejn mal-ġentili u mal-Lut. Romani 1, vers 14-16. Jiena davot, jiġifieri għandi dmir. Fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 18 għandu fej Pawlu jgħid bl-Ingliż taġobni, woe unto me if I do not preach the gospel. That's you. Claim that for your life. Not that you can do all things through Christ Jesus only. Alla tijaj għal ixlaqtni. Min għala di? Għala David. Ma min għala? Ġesu għala fuq is-salib. Bqajt il-bot u ma salvajtnix. Ma tajtx widen għall-ajja tijaj. Alla tijaj najjat binar u ma tweġibx. Najjat bil-lejl u ma nsibx mistriħ. Imma inti tammar fis-santwarju li l-ek faħħar Izrael. Fik it-tamaw mis-sirijietna, fik it-tamaw u inti xlistom. Lejk għajtu. U inti xlistom kif it-tamaw u ma tfixklux. Jindudu tal-art u mux bnidem. Zebliħ tan-nies. Tkasbir tal-poplu. Daw kollha li jarawni jitqu bija. Ek kamlu lil Ġesu fuq is-salib. Jajbuni iħarku rashom u jgħidu fidejn il-mulej jintelaq. Ħajja ħilsu ara kux l-istess kliem li qalu fuq Ġesu meta kien fuq salib. Madwar 1000 sena qabel da kollu. Ħaj salvaħu la bih jitaxxa. Imma int minn ġo fommi ħlaq il-ħaqt il-qajtni. Fiħdan ommi fis-sod etni. Fuqek eduni sa minn twelidi. Int Alla tiegħi sa minn ġo fommi. La titbejjeġ minni għax ripu t-taħbit. U ma ħadd biex jgħinni. Għata gnides daru miegħi. Barrin qawwija ta' Basan għal-uni. Bħal miftuħ għal-fuqi. Bħal il-jum li jaħtaf u jgħajjat. Ninsab bħal ilma msawab għandi għadmi maqluħ kollu. Qalbija bħal xema. Infatti ħaġa interessanti anka fil-Shroud of Turin raw fejn Ġesu l-Adam tiegħu ġi disjointed. Mhux meqsum, mhux maqsum. Mhux imkisser, disjointed, maqluħ mill-joints. Maqluħ mill-ġogi. Żlugat. X'ma jkun żlugat? X'ma jkun żlugat? Qalbi bħal xema, id-dub ġewwa fija. Bħal inixef bħal xaqufa. Il-sieni mwaħħal maħniki. Ninsab miftuħ fuq trapp il-mewt. Abda klib daru għalija, ġemaniet xżina rassewni. Taqbuli dejja u riġlejja. Da żgur mhux il-David edi. Da l-unika persuna fid-dinja li aħna nafu fl-istorja li jwettaq din l-iskrittu greja biss Ġesu. Nistanot għadmi kollu. Bajnejhom fuq jħarsu lejja, ħwejġi jaqsmu bejnietom. Da biss Ġesu. Jaqtaw ix-xorti għall-ilbsa tiegħi. Da biss Ġesu. Mulej, la titbiċ minni. Qawwa tiegħi fit-texejni. Aħlisni mis-sejf lil ħajti u mill-kleb li ħajti l-aziza. Min ħalq l-jun salvani, min qarn il-gnides l-imsejken. Inxandar ismek lil-ħuti, nfaħrek f'nofs il-ġema. Wara li qam. Faħru l-mulejintom li tibżaw minnu. Sabħuħ il-koll nisa l-Ġakob. Ibżaw minnu koll u l-Izrael.
għax ma warrabx minnu l-imsejken ma stmelx in-niket tiegħu anqas wiċċu ma ħeba minnu imma sema meta jsejjaħlu. Għalhekk nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Inrott il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jiklu l-fqajrin u jiġbaw ifaħru l-mulej dawk li jfittxuh ma ħattejx qalbhom għal dejjem. Jiftakru it-truf kollha tal-art u jerġgħu lura l-mulej u quddiemu jinxteħtu r-razzizz kollha tal-ġnus. Xtejt l-iskrittura. Fl-Apokalissi, fil-Filippin, li ġnus kollha tiridu jinxteħtu quddiemu. U l-korkoppa titqis, tiddikjara. Għax tal-mulejja saltna u fuq il-ġnus saltan. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu. Quddiemu jmil kull min niżel ġotrab u għalih tgħix ruħi. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi. Ixandru l-sidi l-nisel li għat jiġi. Ixandru l-ġustizja tiegħu il-poplu li għat jitwilet dan għamlu il-mulej. Halleluja, glorja l-mulej. Amen. Mela f'dan is-salm xajna u fil-ktib ta' Eżajja. U f'salmi oħrajn ħanar. Taqbulu jdejh, taqbulu saqajh. Salmi 22 vers 16. Tiġi mwettqa fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 20 vers 25-27. Li ġeġuġi msallab. Daħlulu l-imsimer fidejh. Profesija ta' madwar 1000 sena qabel. Ħadd ieħor ma jwettaqa Ġesu Kristu f'dak l-istess lejl, f'dak l-istess ġurnata, u f'dak l-istess jumejn nofs. Ġesu fis-Salmi 69 vers 21 jiġi moti jixrob il-ħall jew l-imbit. L-imbit qares. Tiġi mwettqa mill-kelma tal-Alla fi ktib ta' Ġwanni, l-Evanġel ta' Ġwanni, kapitlu 19, vers 28 sa' 29. Grazzi mulej, bħalma ħafna nafu, ħafna mill-ħallalin dak iż-żmien il-kruċifissjoni li xi ħadd jiġi msallab, it-tislib sewwa xi ħadd li jiġi msallab bħal ħallalin u l-kriminali, kienet l-użanza li fl-aħħar ikissula madamhom. Lil ġisimhom, lil ġessut inhu sabuh diġà mejjed u għalhekk ma kissulux għadmu u din diskuttura tgħidha fi ktib ta' Eżodu kapitlu 12 vers 46 fejn titkellem fuq il-mejda tal-Passover li l-adma tal-ħaruf ma tistax tiksillu għadmu u anke fis-Salmi u anke fi ktib ta' Zakkarija. Eżodu kapitlu 12 vers 46 tiġi mwettqa fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 19 33 sa 36 fejn meta is-soldat mar ifittex biex ikissirlu saqaħ sabu diġà mejjed. Nifduh fil-ġembu. Zakkarija kapitlu 12 vers 10. Ġesu nifdulu ġembu biex ikunu żgur li huwa mejjed. Minn hemm joħroġ ilma u demm. U tiġi mwettqa fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 19 vers 34 sa 37. Ġesu jgħajjad fuq is-salib. Għaliex abbandonajtni, għandna kif rajnija fis-Salmi 22 vers 1. Li tiġi mwettqa f'Mattew 27 vers 46. Ġesu jiġi moti qabar. Profesija li tiġiet rajnija fi ktib ta' Eżajja 53 vers 9 li tiġi mwettqa fi ktib ta' Mattew kapitlu 27 minn 57 sa 60. Il-qabar mar raġel sinjur. Iż-żmien li kellu jagħmel fil-qabar mejjed. Il-ħin li kellu jagħmel fil-qabar mejjed. Hija miktuba fil-ktib ta' Ġona. Ġesu jirreferi għaliha. Li Ġesu jagħmel 3 ijiem bħalma Ġona għamel fħal il-ħuta. Ġona kapitlu 1 vers 17. Tiġi mwettqa fil-ktib ta' Mattew kapitlu 12 vers 40 pratikament f'kull Vanġelu għax Ġesu għamel mewt wara 3 ijiem. Jew fit-tielet jum, ħanidu fit-tielet jum. Punt 10. L-iskrittura tgħid fis-Salmi 16 vers 10 li Alla ma jħallix ġismu jitmermer. Għaliex ġismu ħajjerġa' jqajmu mill-mewt. Tiġi mwettqa fi ktib tal-Apostli kapitlu 2 vers 27 u 31. Alla ma abbandonax fil-qabar. Imma qajmu mill-imwiet. Halleluja.
fil-ktib ta' Eżajja kapitlu 53 minn vers 10 sa 11 titkellem fuq id-dbatijiet tal-Messija għal-poplu tiegħu. Eżajja 53, Salmi 22 u Salmi 16 vers 10. Issa ħanaqralkom xi ħaġa oħra. Issa ħanaqralkom passaġġi mill-Koran. Fi żmien meta il-Koran beda, il-Koran kiteb biċċiet. Imma meta l-istejjer bosta studjużi tal-istorja s-sanajt, minn punto di vista ta' history. ħafna stejjer kien hemm il-lut, kien hemm il-Kristjani, ovvjament ma kellhomx kodba bħal manna llum, ma kellhomx stamperi. Allura ħafna mill-istejjer kienu jiġru dak li jgħidulhom bl-Ingliż hearsay. Sewwa il-kelma tal-fum, dak li jisimgħu. Sewwa. U ċertu stejjer spiċċaw fil-Koran. Hemm ċertu affarijiet tajbin, veritieri, u hemm affarijiet li mhumiex korretti. Imma mekk int, però ħanilkom xi ħaġa. Eżis Musulmani, kunu onesti magħkom infuskom. Kunu onest miegħek innifsek. Meta jiena kont għadni reliġjuż, kienu jgħidu li jekk taqrax il-Bibja x'tħawdek. Lilek jgħidulek l-istess. Il-bosta Musulmani taf xejdulhom taqrax il-Bibja għax dik ġiet mibdula. Mu vera xejn. Hija gidba li inti blajt bħalma jiena kont blajt jien ukoll. Għax kienu jgħidu li tħawdek jekk taqra l-Bibja. U kif tista' taqra l-Bibja? Kif taf li Alla imkien la fil-Bibja u laqas fil-Koran ma miktub li l-Bibja ġiet mibdula. Dik hija gidba li ġiet użata matul iż-żmien biex lilek iżommok milli tiskopri l-verità, ħalli ma salvax. Infatti, li kieku jiena kont Musulman, kont ngħid kif jista' jkun il-Koran jgħid li Alla jippreserva l-kelma tiegħu ma jħallix tinbidel. Kieku Alla ma kienx kapaċi jippreserva l-kelma tiegħu ma lamu Alla xejn. T'adorahx. Issa, skont Sura Nisa kapitlu 4, vers 158, 158. Il-Bibja tgħidlek Alla iqajjem il-Ġesu għalih innifsu. Di hija fil-Koran. Kapitlu 4, Sura An-Nisa, vers 158. Alla iqajjem il-Ġesu għalih innifsu. Alla li jista' kollox, Alla l-aktar għarif, all wise. Sura Al-Imran, kapitlu 3, vers 55. Ftakar meta Alla qal, O Ġesu, jiena nieħdok u nqajmek għalija nnifsek, għalija nifsi. Jekk iqajmek għalija nifsi, min xi iqajmu? Sa nafsi, min xi iqajmu? Min xi raqda? Aħseb, dal-Koran, Tid ngħidilkom xi ħaġa si saħwa. Jekk xi ħadd jaqra l-Koran bl-Ispirtu Santu jisalva. Għax isib il-verità ta' minnu Ġesu fil-Koran. Anka Ġesu msemmi iktar minn Muhammad fil-Koran. U fil-Koran stess jgħidu li Ġesu stess hemm miktub reġa' ġej u ġudika d-dinja. Mela se nafsi. Jekk għandek 40 ktieb fit-Testament tal-Qadim. Għandek 26 fit-Testament il-ġdid. Jekk trid iżżid tal-Kattoliċi Romani għandek seba' oħra. Mhux problema. U kollha jaqblu, u kollha jippuntaw lejn Ġesu. U ħadd minnhom ma jikkontradixxi lil xulxin. Mbagħad għandek awtur wieħed jikkontradixxihom kollha. Ma lim taħseb li għandu l-verità. Ħanaqbad dak il-wieħed li jikkontradixxihom kollha li lil Ġesu qatt ma ntaqa' miegħu. U lil dawk li ntaqa' miegħu u kun jafuh one on one, dawk kollha tikdbu. Men, dik hija gidba divina. Li kollha qablu biex jaqblu u jikdbu jgħidu l-istess gidba eżatt. Dak huwa miraklu nnifsu.
Għandek 26 ktib. Ma nafx kemm l-awtur eżattament. Kemm hemm awturi? Għandek 4. Fit-Testament il-ġdid kemm hemm awturi? Xi ħadd jgħidli malajr. 15? Eżatt, ejdu li eżatt għax insejt noddhom. Imma għandek 26 kodba. Kollha jippuntaw lejn Ġesu. Għadna m'għadniex kollha l-profeziji kollha, għadna biss il-profezija dak li ta' wieħed. Ħanejdilkom iktar xejn il-Koran. Sura Al-Majda. Kapitlu 5 vers 117. Imma meta inti ħadtni u ħtaftni fis-sema. Sura Al-Maida, kapitlu 5 vers 117. Meta inti ħadtni u ħtaftni fil-ġenna. Bl-Ingliż, but when you took me ascension to heaven. Sura Mirjam, kapitlu 19 vers 23. Sura Mirjam, kapitlu 19 vers 23. Il-paċi tkun fuqek fil-ġurnata li jiena kont isimgħuha di fil-Koran. Għaliex ħafna Musulmani peress li ma jaqrawx il-Koran, għalulhom li Ġesu ma mietx. Taf li fil-Koran stess jgħidlek li Ġesu miet. Għandek 8 awturi fit-Testament ġdid. Jew 9. Msomma, għasgu 2 jew 3 għax il-Bibja tgħidlek fuq 3 tgħod il-morma fil-letterament biżejjed, naħseb wara 9. Msomma nwi. Laqsigu kien wieħed u wieħed. Wieħed li jafu u l-ieħor ma jafux. Għammu ma dak li jafu. Sempli, ċertu għaffadu ma naqa common sense bl-illuminazzjoni tal-Ispirtu Santu. Nisimgħu għasel. Sura Mirjam, kapitlu 19, vers 23. Paċi fuqek il-ġurnata li inti kont imwilet, il-ġurnata li tmut, u l-ġurnata li inti terġa' tqum għal-ħajja. Sena ftit, mela Ġesu miet. Għaliex f'postijiet jgħidlek li Ġesu qatt ma miet, imma hawnhekk qed jgħidlek li Ġesu miet. Mek inti tgħid li imma le dik qed tirreferi meta Ġesu qed jerġa' jiġi jarġa' jmut. Sena ftit, jekk inti diġà Ġesu ġi miet u rxoxta, għaliex għandu jerġa' jiġi u jerġa' jmut. U jerġa' jiġi għalfejn. Inti m'intix tinduna li din l-iskrittura sura Marjam 19 vers 23 qed tikkonferma x'jgħidu l-profeti fit-Testament il-Qadim u x'jgħid Ġesu Kristu nnifsu. U apparti li x-xieda ta' eluf ta' nies li raw il-Ġesu. Taf li l-lum madwar id-dinja miljuni ta' Musulmani qed jaraw il-Ġesu ħaj għax jidrilhom. Jekk Ġesu ħaj jista' jidillek x'in irid. Ara minnu mejjed ma jistax jidillek, xi demoni jidillek. Mela li kieku jiena kont Musulman, bimħabba ħanejlek, kieku jiena kont Musulman u jimpurtani minn ruħi. Kieku jiena bħalissa qed nibda ngħid qed nibża. Jekk dak kliem Ġesu huwa vera u jien għadni u miltux is-sit u s-salvatur tiegħi. Ħanejlek x'nagħmel kieku jiena. Kun nitlob l-Alla jagħmel nisfida ifhimuni sewwa. Nagħmel challenge l-Alla. U Alla, inti li tista' kollox, jekk inti veru urini jekk Ġesu hux ibnek vera. U jurini jekk Ġesu kux ħaj. Issa jekk ma jurikx, ibqa' fejn int. U jekk jurik. Bħalma wera il-miljuni ta' nies. Bħalma jidher lill-miljuni ta' nies. Tista' ma temminniex jekk trid. Imma apparti li jiena rajt il-Ġesu wkoll derli fil-ħolm, ukoll kelli viżjoni ta' Ġesu fl-2001. U fuq il-viżjoni ta' Ġesu, illum dal-Ministeru huwa mibni. Peace be upon you, upon me, the day I was born, the day I die, and the day I will be raised back to life. Mela, he was born, naċċettawa. He was raised to heaven, u naċċettawa. Aċċetta l-komplement tal-iskrittura li edha fil-Koran tiegħek stess. He died as well. Mietu kol eżis. Mor itlob fuqa, mor itlob l-Alla ħajurik.
Jekk Ġesu bl-aktar mod ċar miet, allura bil-fors kellu jkollu jkun imqajjem ukoll. U meta? Meta jkun imqajjem? Mhux wara li miet. Jekk il-Koran stess jgħidlek diġà ħadu Alla, sinjal li għajmu wara ftit li miet. U tikkonferma xejn l-Iskrittura. Amen. Halleluja. Ġesu huwa diġà qiegħed fil-ġenna. U minn il-ġenna mis-sema raġa' ġej biex jiġġudika d-dinja. U aħna nafu sew il-Bibja u sew il-Koran jgħid li Alla ħajġġudika d-dinja. U meta jidher taf x'ħajkun jismu Yehoshua. God who saves. Alla li salva. U ħajarawh. U ħajatu fuq sidrom. Għax ħajaraw il-dak li salbuh. U li nifduh. Bħalma tgħid fil-Ktieb ta' Zakkarija. Grazzi Ġesu. Ġesu biss huwa perfett. Ġesu huwa biss huwa bla dnub. Hekk hemm miktub fl-Iskrittura fil-Bibja u hekk hemm miktub ukoll fil-Koran, kapitlu 19 vers 17. L-anġlu qal il-Marija, jiena ħantik iben pur u bla dnub. Qalu lama Zakkija. Il-kelma Zakkija tfisser pur u moralment bla difett. Min mill-profeti kollha fid-dinja? L-ebda wieħed minnhom. Inkluż ukoll Mohammed. Fejn Alla qal il-Mohammed. Skont il-kapitlu ta' Mohammed 47 vers 17. Fejn qallu itlob lill-Alla biex jaħfirlek nobietek. Il-profeti kollha kellhom bżonn nobietam jinħafrulhom. Ħlief dak li huwa badnub, bla dnub pur, bla difett, Ġesu Kristu. Fl-Iskrittura, fil-Bibja Ġwanni 1:1 u vers 14, ukoll fil-Ktieb tal-Koran sura kapitlu 3 vers 45 tgħidlek li Ġesu huwa l-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla hija Alla. Għal dawk li jgħidu imma l-kelma tal-Alla huwa Alla mhux istess. Kemm kienet ilha l-kelma tal-Alla ma' Alla? Kemm kienet ilha il-kelma tal-Alla ma' Alla? Kien hemm xi darba meta Alla kellu bidu għall-kelma? Għax hu stess il-kelma. U dak kollu li hu min kien minn dejjem, ma kellux bidu. Ma kien hemm xi darba Alla kien mutu mbagħad beda jitkellem. Mela jekk Alla kien etern u huwa etern bla bidu bla tmiem. U l-kelma hija bla bidu bla tmiem. Ġesu li huwa l-kelma sew skont il-Koran u sew skont il-Bibja, Ġesu huwa etern. Amen. Ġesu huwa bla dnub. Sura 19 vers 19. Ġesu huwa l-unika wieħed li kellu twelid mirakulus. Sura 21 vers 17. Ġesu qatt ma tgħidilna fil-Bibja li kellu bżonn il-maghfira tad-dnubiet. U laqqas fil-Koran. Però l-profeti, inkluż Mohammed, saqsa għal maghfira tad-dnubiet. Sura 47 vers 17. Sura 47 vers 17. L-iktar persuna importanti fid-dinja. L-iktar persuna li biddel l-istorja tal-umanità. Xi darba inti tidher qudiemu. Dinja kollha tagħti rendu kont lilu. Rejiet, prinċpijiet, slaten, miljonarji, biljonarji, triljonarji, prim ministri, presidenti, armati, militari, papijiet isfijiet. L-ebda wieħed minnhom huwa perfett. L-ebda wieħed minnhom huwa bla dnub. Kollha kemm huma jridu inkluż jiena u int. Immielu rkobtejna lej wieħed biss. Dak li sar bniedem huwa mar fostna. Il-kelma eterna.
il-jienu, dak li kien, dak li hu, u dak irrid jerġa' jiġi. Ħanispiċċa bl-aħħar skrittura waħda. Apokalissi kapitlu 1. Halleluja. Gloria lilek Abba Missir. Għal dawk li huma jessejħu xhieda ta' Ġeħova. Emnu f'Ġesu Kristu li ben tal-ħaj li huwa l-ħaruf talla u huwa wkoll il-qassis il-kbir. Huwa r-re, huwa l-qaddej, huwa l-alfa, huwa l-omega. Anka Ġesu fil-Koran Alla jissejjaħ alfa u omega. U Ġesu huwa alfa u omega. Jekk ti tkun taf kemmi tajba, reliable, fidabbli, ir-reliġjon li inti poġġejt il-fidi il-fiduċja tiegħek għar-ruħek eterna, ħares lej il-mexxej ta' dik ir-reliġjon. Ara jispirakx biex tkun bħalu. Ara taħseb jekk l-istandards ta' dak il-mexxej reliġjuż joddux għallum l-istess. Għax jekk inbidlu kienu ħsin għallum u kienu ħsin dak iż-żmien. Ma jekk kienu tajbin għallum u kol kienu tajbin għal dak iż-żmien għaliex Alla ma jinbidilx, huwa ġust u perfett u mħabba għal dejjem ta' dejjem. Halleluja. Apokalissi 1 vers 8. Gloria lilek Abba Missir. Jien u għal-alfa Ġesu għet jitkellem u l-omega. Jgħid il-mulej Alla li hu, li kien u li għat irid jerġa' jiġi. Vers 18. Vers 17 u 18. Ħanispiċċaw bdiju nitolbu. Eża saħħu jekk il-lejla għadek sal-lejla għadek ma milġ deċiżjoni għal Ġesu, l-lejla minn deċiżjoni għal Ġesu. U biss jista' jiggarantilek is-salvazzjoni. U biss huwa s-salvazzjoni. L-ebda profeta ma jista' jiggarantilek salvazzjoni. Jiena nista' ngħidlek emmen fija u s-salva. Xi tfisser? Nista' ngħid li rrid. I have to prove it. And how do I prove it? If I manage to die and rise myself up again, I think you can believe me. Kif nista' nipprova li inti tista' temmen dak li ngħidlek? Jekk jien kapaċi mmut u naħallihom joqtluni u nerġa' nqajjem lili nnifsi, mhux ħadd ieħor qajjemni, jien lili nnifsi. Ġesus qal, ħadd ma joħod li ħajti, jien immidda min jeddi u jien stess nerġa' nqajjimha. Niktab xi sejjaħ qawwa Alla nnifisha. Fl-umanità kollha u l-istorja kollha tal-bnedmin. Halleluja! Jesus. Vers 17. Apokalissi 1. Jien kif rajtu waqajt qisni mejjed f'riġlejh. Da ma kienx il-bambin li ħafna Maltin għadhom ibennu. Iżda ura s-sa'idu l-għamenija fuq u għalli tibżax jienu l-ewwel u l-aħħar. Jien il-ħaj. Jien kont mejjet. U għarissa jiena ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infetaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Halleluja. Grazzi Ġesu. Smajtu għadi jaħwa? Jienu. Nerġa' naqralkom vers 8. Jienu l-alfa u l-omega jgħid il-mulej li hu u li kien u li għad irid jiġi minu Almighty God. Alla li jista' kollox. Hallelujah, kol għadu b-bifa.
Thank you, Jesus. الليلة أو جاء لي باستر الليلة ده المساج صحح للفيدي تاعي في جيسو كريستو. أولي ديك ياك الليلة قعد تستدعي لي باستر ما كنتش ناف فينينا ما كنتش ناف يمكن شيء في السوى وفي الفيريتا في فين الفيريتا والليلة بدك السمايت ورايد باينيك من السكتورة تافز جور لجيسو كريستو الفيريتا قول له منتي اكتر من قد قبل تتفيرامنت تعمل ديسيجن وتعيش على كريستو اللي يديك او شغلت الليله فيرامنت جراتسي جيسو هللويا جلوريا للمولى كل خاطي يطلب معي او شغلت الليله يا الباستر ينا من اسغوريا كنيس سالفات تستسالفا بس متى تركونشي لجيسو بخلا المولى السيتو السالفاتور داك ليستا كلش ياك الليلة تشتى تخيتك الجسود كنت تشارك لين سالفات مغفور من ذنوبك ويقولك الخيطة دايم يقدر بيرسونايا انت ولا يديك ملاير يجري او شغلت الليلة تشتى تخيتك الجسود تشتى تكون سالف ولا يديك يسستس تكون مغفور من ذنوبك ولا يديك يسستس هيدي الطلبة ورايا يسستس كل خاطي هيدي الطلبة ورايا لو مس اديس جراتسي تاع ابنك جسو نمم قلبي كله لجسو انت المولاي انت يلا اللي تستقلش انت يلا اللي جايد في الدنيا سير بني ادم هو مرفوسنا وانت تايت خيتك مديت جسمك وروحك باش تجرد نبيت كلها تيايو البوب تياكو الدنيا كلها الصلاب فوق الصليب خليتهم يصلبوك مولاي باش تفري لك نفسك ساكريفيتشيو عد نبيت الدنيا كلها وتياي مولاي جسو امليني بالقوة الاسبرتو تياك اعطيني ريفلاتسيوني فوق داون الكليم اللي انتي شندرك لليلة جسو نمن فيك ايدا من قلبك هيلو جسو نمن فيك مولاي تياي والله تياي سالفاني مولاي لا تخلينيش نتلف انت بس السالفاتسيوني انت بس المثالية ختمة مثالية ختمة بطالية مولاي لابدا بروفيتا لابدا ريليجيون لابدا بابا لابدا اوف لابدا جورو لابدا باستر جسو بس مثالية جسو بس بطالية عليك مولاي ليلك ردادي ليلك اللي دورا مولاي اش ليلك بس يسخق كل قيمة وتفكير جسو كريستو تنازرت سالفاني ايا في قلبي اغسلني بالدم اديسو بريسوسياك وملين اللوم بالاسبريتو سانتو اللوم نمن لي انت كريستو جسو واسمي جي مكتوب فوق كتبت الخية مولاي نيش خات كل ريليجيون فالس نيش خات الجدب بتاع الريليجيون كلها الدنيا عشان واحدة طريق واحدة ضيقة ام فيريتا واحدة الصلوطة ام هاية واحدة لتنصاب فيك مولاي فيك بس جسو جراتسي اللي سالفايتني وتايتني الجراتسي نسمة دان الكليم تدب هللويا ليلك ناتي كل جلوريا وتفهير في اسم يسوع كريستو امين 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 هللويا praise and worship اتلواو الليلة كم منكم عجبتكم المسج الليلة عجبكم أخوة جلوريا لجسو ناتي جلوريا للمولين عاش بداية نخص من كان فيه سكتوري دان المسج اما نمن لي دان المسج ياتي جيخ للسيدنا خافنا كريستياني خافنا نصارى ما يعرفوش شرطو فريد ما يعرفوش ليه مم خطي خرب حلال اللتانا اللتانا بسوا مسير الله تنبست اللي بنو الجسو بيش سالفانا اللي يسيخ المسيا اللي فيه نراو ذو البروفيسية كلها في جنة واحدة في جنة واحدة يتوت أكثر من 50 بروفيسية في الحياة كلها أو أكثر من 300 وبيش يتوت و8 بس في حياة بيرسونا واحدة في حياة 50 سنة تتكمبارا داس لكي كنت تتبني لأوروبا كلها بالرمل تدفع مونيتا فيخ نعمل لك نطي لك عينيك ونايل لك مرسيب ديك المونيتا
jekk issiba iċ-ċans huwa parallel li inti twettaq 8 profeziji fi żmien ta' 50 sena. Ġesu wettaq 50 f'ġurnata. U fuq 300 fi 33 sena. Ejd li lemma persuna fl-istorja tal-umanità twettaq da kollha. Laqqas wieħed jew tnejn xejn. Xejn. Amen aħwan. Halleluja. Jekk hawn xi ħadd tgħid li pastor Elena għandi bżonn il-fejqan. Jekk għandek bżonn il-fejqan Ġesu Kristu li qammel imwiet huwa ħaj. Iġri hawnhekk quddiem. Halleluja biex nitolbu miegħek. Grazzi Ġesu, ejja nfaħru l-maleħwa. Halleluja. Jekk inti qed tara online illejla, qed tara dal-messaġġ u għandek bżonn il-fejqan, ħanitolbu miegħek ukoll online. Prayer altar time, iridkom toħorġu barra. Għawar, diakni uħorġu. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Hallelujah! See what the Lord has done. Yes, Lord. Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. Oh, see what the Lord has done. Sing it, saints. See what the Lord has done. Hallelujah! See what the Lord has done. What we've been waiting for, He has got it to pass. Oh, see what the Lord has done. Ismaw nisa. Intom li ħriġtu għal-fejqan. Dak l-istess Ġesu li smajna daw il-profeziji li wettaq f'ġurnata u lejl wieħed jew fi żmien ta' ftit sigħat. Huwa l-istess Ġesu li wedna li mhux biss ġarri d-dnub fuq ma ġarri l-mart kollu tiegħek fuq. Da tittemnu. Dan inti trid temnu. Dan huwa l-istess Ġesu li fil-lejl li kien tradut mwarrab, miġħut, tradut minn dawk li tant ħab. L-infern, is-sedat tal-infern kollha niżlu fuqu. Il-mart kollu tad-dinja ġi fuqu. Id-demonji kollha, il-prinċipati, s-setat għamlu minn kollox biex Ġesu jibqa' fl-infern. Ma Ġesu ma baqax fl-infern. Anġi l-Bibja tgħidlek il-Ġesu nezzaħħom il-prinċipati s-setat, halleluja, il-qawwiet kollha. Eżżhom u torturhom u werwirhom. U kollha għajtu wersqu. Mwerwira bil-qawwa ta' Kristu Ġesu li tiddi minn ġofih. Dak l-istess Ġesu illum mifejqek minn kull mard, minn kull uġieħ, minn kull virus, minn kull mankament. Ixini l-marda, ixinu l-uġieħ, immi tittemmina. Tittemmina. Bħalma tittemmen f'Ġesu Kristu biex issalva. Tittemmen f'Ġesu Kristu li jfejjaq biex tfiq. Halleluja. Għalhekk ħanitlob il-prayer altar team. Diakni morru fuqhom. Ħanitolbu magħkom. Go quickly. Halleluja, diakni joħorġu. Thank you, Jesus. Gloria lilek mulej qaddis. Halleluja. Ejja nkomplu adoraw il-mulej. U fejn inti għandek l-uġieħ, poġġi jdejk issa stess fejn għandek xi uġieħ fuq ġismek. U bda ringrazzja l-mulej għal fejqan.
Hallelujah. Grazie muli. Thank you, Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Muli għaddis, nġiblek daw l-aħwa qudiemek issa stess. Muli għaddis kull marda, kull uġieħ, kull komplikazzjoni. Mulej inkissruha u nieħdu awtorità fuqha. Mulej kull mart, viruses, m'għandux dritt jakkas il-poplu tiegħek. Mulej Ġesu problemi fil-widnejn, problemi fl-għajnejn, problemi fil-joints, fil-ligaments, problemi fil-dar, fil-xewka tad-dar mulej, fil-qatt. Mulej nikmandhom issa stess biex jitilqu joħorġu kollha kemm huma mulej. Bil-qawwa tiegħek o Ġesu, Re, o Ġesu, Salvatur, o Ġesu li bentalla l-ħaj. Bil-qawwa tiegħek mulej. Nikmanda kull marda biex titlaq. Nikmanda kull uġieħ biex jitlaq. Mulej fejn hemm tiċrid ta' muskoli. Fejn hemm problemi fil-joints, inflammations tal-joints mulej. Nikmandhom biex jitilqu issa stess mulej. Fejn hemm problemi f'widnejn mulej uġieħ, fid-daddar, uġieħ tar-ras, tal-on mulej qaddis. Fejn hemm mulej ulceri, ulcers. Nikmandhom biex jitilqu issa stess f'isem Ġesu Kristu. Mulej fejn hemm id-depression. Mulej nieħu awtorità fuq kull forma ta' depressjoni. Nieħu awtorità fuq kull forma ta' depressjoni issa stess. Kull depression titlaq f'isem Ġesu Kristu. Ma għandkomx għalfejn tagħmlu sija titolbu magħhom aħwa. Halleluja, rabasika ta' broku sanda. Rakata sinda rababokru tu basataka. Shorro baba katatara manda rababosota. Lord, I command those eyes be healed now in Jesus' name. I rebuke blindness. I rebuke arthritis. I rebuke depression in the name of Jesus. Lord, I come against joints pain. Lord, chest pains in the name of Jesus. In the name of Jesus, believe and receive. Believe and receive. Believe and receive. Believe and receive. Min qudiem, brother, mhux min wara. Believe and receive. In Jesus' name. Tosuta. Sabababarabokoto. Raya bababaradoro bosota kata. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be healed. Headaches, migraines. I rebuke you now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Believe, receive. Hallelujah. Lord, any form of hopelessness, you're the God of hope. All forms of hopelessness. Lord, addiction, drug addiction. Lord, people who may be following right now on internet. Dawk li qed jisegwu fuq l-internet mulej. Jekk inti tbati bl-addiction ta' droga, nikmanda dik id-droga biex titilqek minn fuqek. Kull spiritu ta' droga u ta' addiction, nikmanda biex titlaq issa stess minn fuqek fis-sem Ġesu. Kun infejja issa stess. Kun infejja issa stess. Kun infejja issa stess fis-sem Ġesu Kristu. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's worship the Lord. The Lord is doing a work right now. Il-muleti feja in this palissa. And I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word And I heal my disease. I
you have received prayer, You are the God. check to see that you are feeling better. Check kif fejn inti talbu fuqek. Hallelujah. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me, that healeth me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord.